ҷашни Меҳргон яке аз идҳои қадимтарини мардумони форсу тоҷик мебошад, ки ҳамчун иди меҳру муҳаббат, дӯстию рафоқати одамон бо якдигар тантанаи ранҷи кашидаи барзгарон аст. Ба ин муносибат дар мавзеи қаволаи шаҳри Панҷакент ҷашни Меҳргон бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ аз намоиши маҳсулоти кишоварзии хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҷамоатҳои деҳот, кишоварзон, деҳқонон дида намуда, ҳамаи иштирокчиён, мардуми сарбаланди Панҷакенти бостонӣ, деҳқонону кишоварзонро бо ин ҷашни фархунда табрик намуда қайд кард, ки Меҳргон тибқи андеша ва эътиқоди ниёгони мо дар рӯзи аввали моҳи меҳр ва оғози фасли тирамоҳ таҷлил мешудааст. Он дорои эътидоли кайҳонӣ буда, дар ин айём рӯзу шаб баробар мешавад ва ба ин сабаб номи ин моҳро меҳр гузоштанд. мувофиқи оини гузаштагонамон, дар рӯзҳои ҷашни Меҳргон маросимҳои зиёде сурат мегирифтанд, зеро дар давраҳои бостон шуғли аксар мардум кишоварзӣ буд. аз ин рӯ пас аз ғунучини ҳосил барои баргузор кардани ҷашну шодӣ ва истироҳати кишоварзон замони муносиб ба шумор меравад. бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ба истиқлоли давлатӣ расидани кишвар ҷашни Меҳргон аз нав эҳьё гардида, чун ҷашни миллӣ ҳамасола ҷашн гирифта мешавад. Меҳргон чун Наврӯз аз даврони бостон дар байни мардумон ҷашни бузург дониста мешуд. агар Наврӯз оғози баҳору соли нав ва эътидоли баҳории хуршед дар бурҷи ҳамал бошад, пас Меҳргон оғози нимаи дуюми сол, таодули тирамоҳӣ ва ҷашни кишоварзон аст. ҷашнҳои Меҳргону Наврӯз бо ҳам робитаи қавии маънавӣ доранд ва дар ду таодул баҳорӣ ва тирамоҳӣ ҷашн гирифта мешаванд. ҳанӯз дар аҳди қадим дар сарзамини ориятаборон ҷашни Меҳргон бо шукӯҳу шаҳомат баргузор мегардид. бостоншиносон дар яке аз деворнигораҳои Панҷакенти бостонӣ тасвиреро пайдо карданд, ки ба асрҳои 5-6 тааллуқ дорад. мӯйсафеди нуроние бо рӯймоли пешонаашро баста дар рӯи суфра нишастааст. дар пушти сараш хирмани бузурги гандум намудор аст, ки деҳқонон онро ба халтаҳо андохта ба анбор мебаранд. оинҳои меҳргонӣ то рӯзгори мо ба хусус дар байни кишоварзон боқӣ мондааст. Меҳргон дар фарҳангу тамаддуни тоҷикон ҷойгоҳи хос дошта, мардум арзишҳои волои онро ҳамчун хотираи таърихии хеш на танҳо чун дури гаронбаҳои маънавӣ ҳифз намуданд, балки сарфи назар аз фишори аҷнабиён дар давоми ҳазорсолаҳо расму оини худро вобаста ба талаботи давру замон тарғибу ташвиқ карда густариш доданд. мардум ҷашни Меҳргонро бо нияте баргузор менамоянд, ки ҳамасола ҳосили деҳқонияшон фаровон гардад, рӯзгорашон осудаю обод бошад, хайру баракат аз хонадонашон канда нашавад. имрӯз Меҳргон ҷашни кишоварзон, ҷашни ҳосилу фаровонии неъмати деҳқонӣ, баракати рӯзгор ва нишон аз хушнудиву хушҳолии мардуми фарҳангсиришту заҳматпешаи Тоҷикистон аст.
جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد. خز به جای موها و خرگاه، به دل باغ و بستان آمد. مرد به جای سفسن آمد باز، مای به جای ارغوان آمد. تو جوامرد و دقوسی تو جوان، مای به وقتی تو نوجوان آمد. من تربوز هستم، افریقای جنوبی باشد وطنی تربوز. نمیبینی تو ضرر، آن را بخوری هر روز. خوشتم هم خوش ریک، میوه خوب افلیسون، نیره را سازد افسون. من کلفی نای هستم، میکرو المنت آن در ترکیبش فراوان، با ویتامین های بیشتر و امونیته در کل. مغز است و تیز زمینی، مربا و شیرینی. من کیوی هستم، رویش اگر چی پشمی و میوهی بهترین، اشتها را بیارد و کودکان بفارد. از این میوهی مایاب آدم میشود خراب، نامی من باشد کیوی. من پخته هستم، من پخته‌ای سفیدم، من گنج این دیارم، به چشمی پختکارم، من نوری افتخارم. من مرمین جان هستم، مرمین جان ای مرمین جان، هستی تو راحتی جان، هستی به معده آور دارو شیر و جگر. از بس
عشق در وجود است خل دارد رخمل آن را اگر جشانی مسئله می شود حل. من شلغم هستم، شلغم شفای سلفه، شلغم دوای معده، ویتامینش ای و ب، یشباب جگر و گرده. من ماندارین هستم. ماندارین وطن شما چون نه ترش و نه شیرین، ویتامینی ا دارد، میوه خوب ماندارین. من انجیر هستم. خوری میوه انجیر نشوی بزودی پیر، کمه در فراوان میسبزانه استاقا، قنج خمره برالت سلامتی معارات. дар идомаи чорабинӣ ба як гурӯҳи фаъолон, кишоварзон, деҳқонон, роҳбарон ва намояндагони хоҷагиҳои деҳқонӣ тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. бояд қайд намуд, ки ҷашни Меҳргон дар шаҳри бостонии Панҷаканд дар сатҳи баланди ташкилию фарҳангӣ баргузор гардид. ҳозирини арҷманд, ҳоло маросими қадршиносии кормандони соҳаи кишоварзӣ ба муносибати иди Меҳргон барои саҳми арзанда дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва боздеҳи соҳа, истифодаи таҷрибаи пешқадам ба муносибати иди Меҳргон шахсони зерин бо сипосномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сарфароз гардонида шаванд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, ҷумаи фирӯз, аъзои хоҷагии деҳқонии саврагатҳои ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, чунин сипоснома ба Собиров Ҳаитбой, аъзои кооперативи тиҷоратии Фирдавсии ҷамоати деҳоти Амондара, сипоснома ба Офаринов Оташин, саркори кооперативи тиҷоратии Хоҷа Мансури ҷамоати деҳоти Фароб, инчунин бо сипоснома сарфароз карда мешавад Юсупов Обиҷон, раиси хоҷагии деҳқонии Зоҳириддини ҷамоати деҳоти Сӯҷинан, сипоснома ба Кенҷаев Кенҷабой, раиси хоҷагии деҳқонии Воруи ҷамоати деҳоти Вору,
همچنین سنقولزاده عبدالله رئیس خواجگی دهقانی عبدالله جماعت دهات لایق شیرالی. همچنین حیدرов عبدالکبیر رئیس خواجگی دهقانی اشوریان جماعت دهات رودکی. سپاسنامه به قربانов نعمت سرکاری کооперативи تجارتی تایلونوی جماعت دهات سرس. همچنین با دالیف محمدپور اعضای کооперативи تجارتی شوبات جماعت دهات خرمی. سپاسنامه به حاجیف رحمانبردی سرکاری کооперативи تجارتی ماهیان جماعت دهات ماهیان. همچنین به سیفیف کیرام رئیس خواجگی دهقانی ایام جماعت دهات یاری. سپاسنامه به ساعتف اسکندر اعضای خواجگی دهقانی آزادبک جماعت دهات چینار. همچنین به غفارов امریدین رئیس خواجگی دهقانی غفاریان جماعت دهات شیم. سپاسنامه به احمد جانم شیراز مکانیزاتوری پیشقدمی جماعت دهات خلیفه حسن. همچنین به مستانов جمالیدین اجرا کننده وظیفه دیرکتور باغ نمونوی شعبه حفظ محیط زیست در شهر پنجکن.
جشن مهرگان مبارک، پیر و جوان مبارک، بر دوستان مبارک، جشن دهقان مبارک. خدایا برای کار دهقانان پنجکی تتیا، خدایا نگهبان حمید خدا باشد، پناهت مصطفی باشد، حبیبت جلد قرآن و حیات همه پنجکنتی های تاجیکستان یک عمر با صفا باشد. خیر و برکت خدا در پنجکیت با ریزاند. خدا تاجیکستان آباد باشد، پادشاه با عدالت باشد، پیر و جوان پنجکیت شاد و خرم باشد. تاجیکستان تاجیکستان جوان زنده باد.